Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru akaba asobanura neza ko Martin Fayulu ashinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba bwaragerageje kwica mugenzi we witwa Delice Sanga. Amakuru aravuga ko kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Kamena, Martin Fayulu, perezida w'ishyaka rya SD, akaba umwe mu bagize ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bise C64, yamaganye ko ibikorwa byo kwitambika umunyapolitike mugenzi we Delice Sanga ubujijwe kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ajye kwivuriza mu mahanga. Ku rubuga nkoranyambaga akoresha, aho yashinje guverinoma gushaka kwivugana uyu musangirangendo we muri politike, ubone neza ko iri shyaka riri ku butegetsi rya Tshisekedi barimo kugerageza guca intege abandi banyepolitike batandukanye bakomeye cyane, by'umwihariko bari muri opozisiyo, buryo mbega bwo kubasubiza inyuma bikomeye cyane. Uyu Martin Fayulu yagize icyo avuga ku kubuza uyu Delice Sanga gukora urugendo, aho yemeza ko iki cyemezo gishyira mu kaga ubuzima bwa perezida w'ishyaka Envol, mbega mu buryo bwo kugira ngo perezida azakomeze kuganza cyane mu matora ndetse no mu mitwe y'abaturage, cyangwa se mu buryo bamubona, bitewe n'uko abakomeye cyane batavuga rumwe nawe kenshi bazaba batakigaragaza ingufu nyinshi cyane. Uyu Fayulu yagize ati kubuza Delice Sanga kubona ubuvuzi bukwiye i Burayi nyuma y'urugomo rukabije rwakorewe abayobozi ba C64 mu gihe cy'imyigaragambyo yo kuwa 12 Kamena, ni gihamya ko ubutegetsi bushaka gukuraho mu buryo bw'umubiri abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru dukesha ikinyamakuru kiva Morning Post yibutsa ko ibi bitangajwe nyuma y'umunsi umwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kinshasa, ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka DGM bufatiriye pasiporo ya Delice Sanga bukamwangira kurira indege yagombaga kumujyana i Burayi ngo ajye kuba yakivuza. Nk'uko byatangajwe n'uyu munyapolitike Sanga, abakozi ba DGM bamubwiye ko agomba kwitaba urukiko rw'iremezo, ariko ntiyamenyeshejwe ibyo aregwa cyangwa ngo ahabwe inyandiko zemewe zemeza iki cyemezo. Uyu Delice Sanga yakomerekeye mu myigaragambyo ikomeye cyane yo ku itariki 12 Kamena y'ihuriro C64 i Kinshasa nyuma yo kuraswa, ndetse iyi myigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarahoshejwe n'inzego zishinzwe umutekano, aho byatumye benshi bakomerekera mu bayobozi barimo uyu Sanga ndetse n'abandi batandukanye barimo na Fayulu. Mbega uboneza ko byose bikomeye cyane n'uyu Tshisekedi mu buryo bwo kugira ngo babace intege no gutera ubwoba, by'umwihariko abo bashyigikiye baba abaturage ndetse n'abandi batandukanye bafatanya mu mirimo igiye itandukanye ya buri munsi y'iri shyaka. Kandi subscribe wongere guhora mu yandi makuru.